येता whirlwind coming towards the shore. Whirlwind and rain. आता ओढला झालाय. आमकां लागतलो कितें हांगासर गोड एका झाडा काय राव उबो. Just 50 meters away from the beach. हाँ अरे वयले ना The whirlwind is gone all the way up in the sky. It is having a landfall now. हो जाना जाना आता हे आज कितले गुंता हुए मरा था पर का झाडा बरी किती आली ती